باید دامن نظره با شکلمه برا جمتوه خواستیامه وادی میرمن دی من دی مجھے پرسیم گو تا پیشتر دیسا کرد مثلا گو کرده که لینا کرده سوویت کرده عراقی ایرانی کرسپاندیت برست کرد چند سالی دوگه 6 سالی من گو اول چند جارا تو هاتی سوویتی تو همه دوی از 6 سالی من وتی کرد بس یشتا بقوت بجنی خویا بقوت ایمانی بجنی خویا و اسبی پیوسته و چکی پیوسته نیوکا حزیران 1947 مالا مصطفى بارزاني تاوی پیشمرگین خو سینور آراس درباس کر و کتا ناف خاکا سوویتا سوسیالیست. آژانس و رادیوین سرکه ین دنیای ده دنگوباسین خود یکسر جهدان و بویره. لندن 17 حزیران 1947 دناوبر ارتشا ایران و کردان ده لنزیک سینور روسیای شرکی مزن درکد. لیدر کردان مالا مصطفى بارزانی تاوی 2000 پیشمرگین خو سینور روسان درباس کر. لندن 19 حزیران 1947 لبغداد 4 صوبای هاتن ادام کرن. لی مالا مصطفى با اوای که معجزوی رزگار بو و با اوای که سرکفتی درباسی آلی روسیای بو. کمارا محباد تک چوبو و مالا مصطفى جارا داوی 16 ماه 11 آ 1946 به قاضی محمد را هفدیتنه کربو. دوی هفدیتنه ده مالا مصطفى نیتا دل خواه جی قاضی محمد را گوت بو. اوی حتی بهاری لسر آخا ایرانی بمانا و هگر حکومت عراق با وان عفویه که گشتی در نخستا اوی درباسی خاکا سوویتی ببونا. مالا مصطفىش قاضی محمد را دبیجه کو اوی نه تسلیم ارتشا ایرانی نه جی تسلیم ارتشا عراق ببه. پاشه جد خوازه کو قاضی لگل پیشمرگه نوی وره و جبو پاراستناوی چه پیوست به آماده بکه. لی سروک کمارت تمن کرد لمحباد دمینه. 1946 16 مه روز 16 مه 12 برفنباره مالا مصطفى بارزانی و قاضی محمد جارا داوی هر دو دبینن. مالا مصطفى بارزانی قاضی محمد را پیشنیار دکه دبی کو پیشنگ شورش کردستانın دستکتini ve deste İran'ı pır zararı bir de tekoşine geleme ve hemu peşmergeyin xo em canı xo feda bikin jibo ve xalas bikin zulme İran'ı deste İran'ı xalas bikin. Ya Gazi Muhammed eve kabul nakedi beje az gel xo nikarim behelim jibo sevamın gelimin bekuştine. Brastici her du nezik bune geli her du peşengen liderin gele Kürt ciye xodaya. Mesela mövgeyi nezik bune Gazi Muhammed ne murov ne kare beje ev şaşa. Nezik bune Mella Mustafa je ne şaşa. Her du ji dürüste. Gazi Muhammed ne xaze ku geli xo tene behele Mella Mustafa je ne xaze peşenge gele Kürt تکه دست ایرانه. و داری قاضی محمد آل کردستانی تسلیم مله مصطفی دکه چند روز پیشی مرینه قاضی محمد در دور خالد بیجه من آل کردستان دا مله مصطفی بارزانی از باورم کو او دا آل هر تیم لسر جیان کردستانی به دالقاندنی. کاتی که مله مصطفی لدواي روخاندني جمهوري كردستان لمهابات ملا مصطفى برو سروي مهابات روشت وإيزاني بنزيكي مرزي سوفيت بتو وبشتي بو بك سوفيت بشتگيري انكر لجمهوري مهابات رنگ سوفيتش بشتگيري بكن لملا مصطفى ولا ياراني روباري اراز بپرنو بچن بو سوفيت اليرا ملا مصطفى بو خياله بك سوفيت بشتي يگري و خيالش راس درچو لاخره ملا مصطفى زور بعقلي راس درچو خوی پیشمرگەکانی ڕۆشتن بەرەو مەرزی سۆڤێت ئەو زەمانە لە بینی ماکوو لە بینی سۆڤێت وڵاتی نەخچەوان هەبووە و ڕوودخانەی ئاراس بوو
خبر نێرێت پیاوە نێرێت خبر نێت بەڕێگەی کوردەکانی ماکوو زۆربیان شکاکن خبر نێرێ لێ من خۆ بە پێشمەرگەکانم چەکدارێن هەمومان و ئەمانەیە بپەڕێنەوە بۆ ئەو وەرابەکە بین بۆ سۆڤێت خبرە ڕا بۆ مۆسکۆ جعفەر باقر خبرە نێرە بۆ مۆسکۆ ئەو خۆی بڕیار ناداتە لێ مەلا مستەفا خۆی و پێشمەرگەکانی یانوێ بێن بۆ ئەم پەڕیاوەکەیە سۆڤێت خبرە داڵێ نە ئەسپ حەقیان هەیە لەگەڵ خۆیان بێنن و نە چەک حەقیان لەگەڵ خۆی نەژن لەگەڵ خۆیان بێنن ئەبێ خۆیان بە تەنها بێن مەلا مستەفا وتی جوابی دایەوەتی کورد بە سێ شتە بەقوتە بەژنی خۆیان بەقوتە ئیمانی بەژنی خۆی هەیە و ئەسپی پێویستە و چەکی پێویستە لە ئێرانە ژنمان بەجێ هێشت و تۆش داوامان لێکەیت ئەسپەکەشمان و چەکەکەمان ئەو وەختی ئێمە کورد نین ئێمە کورد نین دیتر وتی چی بکەن مەلا مستەفا بیری لێ کردو مستەفا ئینسانێکی زۆر تەکتیکیش بووە لە وەختی خۆیان تەکتیکی زۆر بەکارهێنا تەکتیکیە بیری لێ کردو تۆ ئەگەر قبول شەرتەکان قبول نەکان مەجبورە بێ شەڕ بکا لەگەڵ شای ئێرانە و ئەوختە احتمالی هەمویان بکوژن مەجبور قبولی کرد شەرتەکانە بەڵام ئەو قسەی وت ناردی بۆ مۆسکۆ و مۆسکۆ جوابی دایەوە وتی ئینسانێکی زۆر زیرەکە مەلا مستەفا ئەم قسەی وتووە مۆسکۆ جوابی دایەوە لە تەلگرافەکە نووسراوە مەلا مستەفا ئەم قسەی وتووە وا دیارە ئینسانێکی زۆر زیرەگە و زۆر بەعەقڵە قساکە قبولیان کرد هاتنا بارزانیا سوویتا بری اوا دیروکا مدا دیروکا کردستان دا جیک تایبت دگره او گریدای شهر محابات پیوی را اسکر سوویت اسکر سور و ایران درته اوا جی به تاثیر انگلیس امریکانا و یکی که سوویت اسکر سور ایران پاش دا بکشینه اسکر سور که پاش داده کشاندنه شاه ایرانی رضا شاه پهلوی اریشی سر محابات اساجی آذربایجان ایرانی دکن سال یک وکی که ایدی عراق رژیم تی گوهستنه وکی که دولت عراق تی گوهستنه بارزانی تی درباز و وکی که هر رای که دا کردستانه مەلا مستەفا بارزانی بریارە خۆیان تاریخی 6 گولانە 1947 دده هێزên pêşmergeyan li gundê Ergoşê kom dike û biryara çûyîna Sovyetê ji wan re radigihîne. مەلا مستەفا بەرزانی tevî 500 pêşmergeya xwe 305 kilometr dimeşin û digêjin ber çema arazê. Aslında ev nemeşe. Vana 305 kilometr şer kirin. Vana her gavê şer kirin. Bu serbazên İranê re şerkirî şerevane hebû bu çend cara Tirkara şerkirin askerê Tirkara şerkirin û se gihîştin sînorê Sovyetê berî Mela Mustafa Berzanî gihîştin sînorê Sovyetê ew bûye 16 hevdê Heziranê 1947. Di dema rêvîtiya ber bi Sovyetê de hêzên pêşmergeyan bi sehmetiyên giran re rûbirûman. Gelek caran bi artêşên giran re şer kirin. Di şerekî giran de hêzên Îranê têk dibin, pira Makoyê desteser dikin. Di şer de bi sedan leşkerên Îranê jiyana xwe ji dest didin. 271 leşkerên Îranî ji hêla pêşmergeyan ve dîl têne girtin. Piştî şer, êsîr hatin berdan. Çend tankên şer hatin rûxandin. Balafirekî şer hate xistin. Pêncî qantir hatin desteserkirin ku barê wan cebilxaneyên leşkerî bû. Di şer de gelek pêşmerge birîndar bibûn û bi van qantiran hatibûn veguhestin. Di şer de çar pêşmerge jî jiyana xwe ji dest dabûn. Mala Mustafa Barzanî 6 sal paşê sala 1953 di hevdîtina xwe ya bi Serokdewletê Sovyetê Kruşçev de behsa vê yekê bi van hevokan dike. Em heta gihîştin Moskowayê tevî hevalên xwe min bi heft dewletan re şer kir. Amerika, İngilîstan, İraq, Tirkiye, İran, Azerbaycan û Özbekistan. Pê qisê ew kesanê ki min li Azerbaycan bîniyan ew qesanêşî ki bîstim li Kurdekanî Sovyet goya Mela Mustafa xwe şexsî axir bû ki perriyoto
وإنسانێکی نەفەرێکش هەبوو لەوێ بۆی نەکراوە مەلا مستەفا لەسەر شانی خۆی پەڕێنێتەوە ئەو بەرئاوەکەیە. سێ کەساوە هەر داویە دە هەفدە مەهێ دەربازی سۆڤێتê dibin. Hemen silah vana desta vana distinin gori malumatın, dokumentın vezirata dervayı Sovyet'e beri vana buna 501 kes. Ev mektube Kuruglov Stalin reheye tarihi çend roji şunda derbaz bunu eve derbaz bunu Peşmerge Malla Mustafa Berzaniye o ve deri 501 kes hatiye nişan kırın. Çend dokumentanda 500 kesin, çend dokumentanda 400 nodu ne kesin. Her tim hatiye kabul kırın ku 500 kes derbaz biye. Piştî ketina nav axa Sovyetê Barzanî dibin devereke Nexçîvanê. Pêşmergan jê vedixetînin li kampekê bicî dikin û nobedaran datînin serserê wan. Derketina wan a derveyê kampê tê qedeğekirin. Nîveka Temmûza 1947 Barzanî tevî çend rayedarên Sovyetê serdana kampê dike. Rewşa kampê gelek xirab bû. Wê rojê rayedarên pê re ferman didin ku rewşa pêşmergeyên li kampê baştir bibe. 13 تلگراف هەبووە لە بینی جعفەر ماقرۆف و لە بێن مۆسکۆ دەربارەی هاتنی مەلا مستەفا. ئەو تەلگرافانە لە ئەرکیفی باکۆیە لە ئەزەربایجانە. نووسراوەتی چۆن مەلا مستەفا قبول کراوە، چۆن هاتووە دانیشتووە لە ئەزەربایجان و لە دوایەوە چۆن ترساونە لە مەلا مستەفا. ترسیان هەبووە لە کورد لە ئەزەربایجان و لە ئەرمەنستان کورد هەیە مەلا مستەفا احتمالێ لەوێ کوردەکانش دەختە تەنزیمیان بکات چکە زانیویانە مەلا مستەفا دەوری هەبوو لە جمهوری بابا. Hemen Mella Mustafa Berzani çend kesin derdorê xwe ve dibin Nexçîvanê ji pêşmerge gut dikin silah bêçek dikin serî devana û mehê neha teqrîben du mehê şunda Mella Mustafa Berzani serî de dibin bajarê Şuşa ev Şuşa Qarabaxê ye çend roj vê derê xayî dikin başê dibin Baku. Baku dibin peşmerge dibinin Naxçıvanê. û Mella Mustafa Berzani 10 car zêdetir telegrafê dikişine serokatiyê Azerbaycanê Mircefer Bağırov veçağı seroka Azerbaycanê bu seroka Partiya Komünistan lê mektube cevap nestine daviyê de Mircefer Bağırov Mella Mustafa kabul dike. Mala Mustafa di rojnivîska xwe de behsa wê hevdîtinê jî dike. Gava rastî Bakirov hatim min jê re got em milletekî mazlûm in. Hed û hesabê zilma medîtiye tune ye. Hêviya me gelên Sovyetê ne. Hewcedariya me zanyarî û teknîkên leşkerî heye. Em dixwazin hûn alîkarî û piştgiriya me bikin û kêşeya gelê Kurdistanê bînin rojevê. Ez li ser navê gelê Kurd vê daxwazê ji we dikim. Hêviya min ew e ku hûn vê daxwazê ji rêbertiya bilind a Moskowayê re ragihînin. Çünkü Mella Mustafa Atbakiye jer nakoki berdevam kir. Yek sedeme nakoki eva ku Mircefer Bağırov xast Berzani istifade bike ji bo berjevendiyên Azerbaycanê. Ji bo berjevendiyên Azerbaycanê İranê. Li Mella Mustafa Berzani eva kabul nekir. Ev jî berjevendiyê Kurdistanê pek peş anî. Peşniyar Mella Mustafa Berzani bu god em dikarin Azerbaycan alîkarê bikin. No şert me ev ku hûn jî gerek imkanê bidin derfetê bidin ku em li sînorê Sovyetê avtonomiyê Kurdistanê çekin. Ev avtonomiyê jî Kurdistanê sor dibêjin. Ev Kurdistanê sonra Mircefer Bağırov dibîne ku nikarî Mella Mustafa Berzani gorî berjevendiyê xwe istifade bike. Ev mektûbê dinivîse Bêriya û rêvebirin Sovyetê Moskvê li daviyê de karar de girtin ku Mella Mustafa Berzani ji Azerbaycanê derxin. Nehê Ağustosê tebaxê 1948 Berzani û pêşmergeyên wî dişînin Özbekistanê.
مەلا مستەفا ڕۆشتووە بەرەو ئوزبەکستان لە ماوەیەکی 6 تا 7 ساڵ لە ئوزبەکستان لە دێی گولستان بۆ نزیکی 28 کیلۆمەتری تاشقند ئەلێوێ ژیاوە لە پاشە نردیان بۆ مۆسکۆ لە مۆسکۆ مەهتاکو 1959 زمانێک کە مەلا مستەفا لە سۆڤێت بوو لە 1947 تا 1959 لەژێر چاودێڕی سۆڤێت بوو. سۆڤێت لێ ترسا 100% لێ ترسا چکە ئیزانی ئینسانێکی بە قودرەوت و ئینسانێکی تێگەشتووە و کوردە ناسێت مەلا مستەفا ئەزانێت چۆن لەگەڵ کووردا بگونجێت. مەلا مستەفا چ لە ئیران بێت چ لە عێراق بووە چ لە سۆڤێت چ لە سووریایە مەلا مستەفا شخصێک بێت کاریزمایەکی تایبەتی مەخسوسی هەبوو ئەیتوانی کوردەکان کۆ بکاتەوە. لەبەر خاترەوە سۆڤێت بڵاوی خستەوە نەیهێش کوردەکان لە یەک شوێن بگرن. Adara 1949 generalekî Sovyetê hate Taşkentê û got ku ew ê wî bibe Moskovayê. Barzanî tevî du rêhevalên xwe Seîd Mala Evdile û Ziyab Dêrî çûn balafirgehê. Lêberê balafirê nel Moskovayê bû. Sovyetê ferman dabû ku wan bibin kêleka Gola Aralê. Çend roj paşê ji çend pêşmergeyên din re gotin ku ew ê wan bibin Cem Barzanî. Lê ew jî ber bi Semerkantê ve hatin sürgûnkirin. Bi vê awayî pêşmerge li gelek deverên Sovyetistanê hatibûn belavkirin. Pêşmerge ji hev hatibûn îzolekirin. Berzanî û pêşmergeyên wî giliyê birêvebirin herême nakin. Sistêmê Sovyetê qabûl nakin. Ji bo ku vana nav sistêmê Sovyetê de bihelînin vana cuda dikin, belav dikin. û Mela Mustafa Berzanî çend kesa wa dişinin dûra wa dişinin Balxaşê ew gölê Balxaşê vê derî navçeyek heye navçe vê dişinin vê derî ev teqrîben berdewam dike 4 sal. Demek destpêkê çili neha dişinin heta daviyê bêncî dudu pêşmerge üse ji hevdû belav dibînin. Lê daviyê bêncî duduya da û taybetî du sala bêncî sîsya da ve hal dê guharandin. Ev 4 sal vekî zindanekî vekirî derbas dibe. Helbet sefera Mala Mustafa û pêşmergeyan bo Sovyetistanê bi taybetî jî bo Asya navîn dike ku bandoreke mezin li nişteciyên Kurdên sürgûnê bike. Ev 65 salin ku civat û dîwanên wan bi serpêhatî û bîranînên wan salan dagirtîne. Derbasbûna Mala Mustafa Barzanî Sovyetê tesîreke mezin ji da gelê Kurdê Sovyetê. Zamanê Barzanî derbas bû wî zamanî nava Kurdê Sovyetê da xandevan pir û pir kêm bû. Tenê wexta ku Mala Mustafa Barzanî vegeriya Iraqê bi pêşmergê xwe. Dewleta Sovyetê wî şexê pişta Kurda bû. Rojnameyê Sovyetê yek mezin hemiya ji dereqa Kurdê şoreşa Mala Mustafa Barzanî ya piştî vegerandinê dinivîsîn digotin ê xwe jî bi pesin digotin. Milletê Kurd hê dixwand, hê dît, hê fehm kir pî Mala Mustafa Barzanî heye, pî newê hatibû vê derê rastî. Nava Kurda da şêstê salê vir da navê zarokê dayîne Barzanî. Şêstê salê vir da hê navê zarokê xwe mesela dayîn Barzanî. Name hene telefonî jî. Lê îro belkî heta 6-7 nefer Kurd Kiristanê de heye bi navê Barzanî lab wela zêde. Yek jon jî mesela kurê min navê Barzanî ye. Kurê xuşka min navê Barzanî ye. Navim Barzanî, Barzanî kurê evçê Siltin. Az bir şekilde dijin bajarê Kırgızistanê. Az cam bavim watinaş Kırgızistanê gelekî Mustafa Barzanî hez dikirin lemuk mikirine navê Mustafa Barzanî. Az 16 salî me dixunim kuma nawa da. هەفتەیەک بوو لە بشکەک بوو کەسم ناناسی نەمەزانی کوردەکان کێن و کێن هیچ کەس خەبەرم نەبوو کچەکەم بڕ بۆ نەخۆشخانە وتم کچەکەم نەخۆشە وتیانێ من ئینگلیزی نازانین بە تورکی وتم تورکیەکەی من تێنەگەیشتن چونکە من تورکمانی ئەزانم تێنەگەیشتن وتم من زمان نازانم چی بکەم پیاوێک دانیشت بوو وتم
به ترکی پیامتم تو ترکیت اتوانی یاربنتی مدی پیاکوتی نه من ترک نیم وتم چیت وتی من کردم وتم والله منش کردم وتی باشه کردی دوره ترجمه بوب که برادر والله اشتی کی زور مهمه زور سپاس دکم وتم ناو چیه وتی برزانی وتم برزانی وتی برزانی وتم والله اشتی کی غریب برزانی چون برزانی وتی برزانی با پیریه مه وتی با پیری کردانی سوویته لو روجوا من زانیم که نقشه ملا مصطفی چند مهم بود ملا مصطفى برزاني هاتا جمع خاصيام وادي ميرمندي مندي وجا جمع ساكني دا خبيا دويجا وجا گرد چند سال شکل خواه پیچاد ویا دامن نظره و شکلی من برا جمعته و وای مده کسی تو هلده مثلا مگو از هلدم وای هب پینجه چند ساله و نزان و دامن پینجه ساله و دامن من هلده وجا برزانی پینجه هفته جمع سالیم بود وجا پینجه هفته ساله هاته تاشکندیه هات خالگی گیشی گوا باراک بونگی ساکنین ام گی هر یک بردر خواه ساکنین اجی ساکنیم برزانی جمع ملا مصطفى برزانی برگش کن هات و جمع ساکنی داخل دویجه از او ساکنی می آوا دکم تشکین شرم دکم وجا او خلق کردستان دن بوتو ناخبی تشکین ناویجی مگوی چه بیویجم تشکین نزانم سوانا هات خبر دا ساکنی جمعه وجا دا برزانی ما چند سالی وجا اونا پینجه نه سالی چونه عراقی اوی کردستان از کتما خاننا دکتری مسکوی بختوارم کرد گشتی و درجه نک بوی خو بوی ناوی کرد کاره بیته که وی خانره اما شابونم نه یکی بود شابونم دست بگرم خیلی می کرد مسکوی هنه تنن از خوب گرم از چون بیبلیتیکا سرناوی لینی اما بیبلیتیکا سوویت هره یکمین تحصیل شنه که روس میگو کردتن خونن چنتن گواری گو ارمنستان تک تکوتن گو گرجستان تین تک تکو اما گولی ماسک یک تی نوی شارویف کولوس او تک تکوتی تلفن وکر روسی خبر دارم کردی زنه نزانم پیشم روسی خبر دارم میگو از فلان کسم هاتم برات خونم گفتم کردی زانی میگو البته زانم گفت اصلا کردی باخوه برای دنگ زمان کردی وزه تلفن ماسکر خه میشه پرسیم گفت تا پیشتر دیسا کرد نتونن گفت کرده که لی نه کرده سوویته کرده عراقی ایرانی نوی مصطفى برزانیه میگم چه ببین سلامه که بینی تیلی خست جو نده تلفن چه تلفن دستات نبود جو نده میگو تلفنی بدم دست خواهی لیب گرم تیلی خست شلده لام گو از فلان کاسم فلان داری هاتم بید خواستم تا بینم گو سرچاوا مادری ساقدام مادری سم کتاب خواهد نویسه گواره از هاتم کفال uçağı kostümü Sovyet'de Smilevi. Amru az ev tavruşten xortakiş cahal ani mara çadani maxabarda. Da velam biyografiya jaragot. Aviş biyografiya xumragot. Çabiya çanebiya İran'a çağ şarkırına çağ darboz Sovyet'e bu ne? Çağ ve xudit ve ki merve ki par grane. Par akıle. Velat pareze. ناموس خیرت بره مصطفى برزانی سری همه کردا بلند کرد هر کس مصطفى برزانی ناست کرد شکلی مصطفى برزانی دیوار من مالا باب من گش کده هم حرمت ما قدر مصطفى برزانی گله که مراه من مصطفى برزانی هفته 2 ساله گلشان
بکیف از نخاشخانه بوم هاتو و مسکوی ایجا کرسپاندیت پرست کرد چند سالی دوگه 6 سالی من گوه چند جارا تو هاتی سوویتی تا همان دوی از 6 سالی من گولی چند زارو که تا ها گو تو کریم های یک 26 سالی و یک 14 سالی درق ملا مصطفی برزانی من ندیه و تشتا لی بافکال ما خبر دادن اوا هاتیه تاشکند ازبکستان گلکی ما قام ما ویدی دمان بافکال ما دین اوا مریا پیر خبر دانه حتی نی روز آمدین سر زمان اوان ملا مصطفی برزانی و لی ام بیجنم بونه سرگون ما چتنای دی لیوی مریج 7 سال درق کردان دا شهر کریه دعوا کریه ایرو جو کردستان آوا بیه ملا مصطفی برزانی هات بری من عزیز باوی من دگوتن اگر کی ایزنی بدن ام هرن بینم آلیکاری وانا بکن ایجا وی چاقی ندیشتن دگو ازبکستانه وی چاقی زاکونا ستالین بون ندیشتن گله کی چتن بون لگل کی باوی من برخورد کرد دگو کردی منه با امگره اولی کردی بکن گنانه از راستی بیشتر خدا جوالت پریزی جانیش کجای بود وقتی برزان ملا مصطفی برزانی در بازی عراقی بود باجداوگر پیشمرگی خواه و را شورش دجار کنی دست پی بود شورش را کرده روزنامه گوش کرد دست پی کرد نویسی کال که مه بود با پیریم ناوی شیخ حسن سید حسن هم خود شیخ سیدن هر ایوار مالاوی دا مجلس کرد برافده بود صحبت کردن دنگ بیش استراند گوتن اینجا مثلا باویم خواندی بود سید محمد ناوی و را باقی ملا حمزه هبو باش تی بیرام من جا اجز باویم هر رو از خورا دبر من ناوی مجلسی دبر من ما کال که میده از تم ناوی مجلس دادم اون استرانی کردی دگوتن خبر دادن جا روزنامه وقت کردن دگو ملا مصطفی برزانی ایرو شر اف شرا کریه دگو ایرو اف شرا کریه اواها کریه هر روز امری می 3-4-5 سالی بومه از نووی دا مزم بومه جا وقتا مجلس یکیشی خبر دادا قصد کردن گازه دخواندن پاش شیخ حسن سید حسن قرآن دخواند آیت قرآن دخوان جا آمین دکر گشک آمین دکر پاک تی بیرامن دعا نزان نای بیرام دعا دکرن آخریه دکرتن یا خالق تو نصرت بدی ملا مصطفی برزانی گشک آمین دکر راستی بیش مالات پریزی گردم بدا چی بود پشتی کو روشا پیشمرگه این سرگونکری جهلا ریوبریا سوویتا سوسیالیست و تی سرراست کرن ریا ملا مصطفی با موسکوای ودبه سفر موسکوای جهلا سیاسی و دستکفتین مزن دده کردان gelek serkirdeyên Sovyetê duê demê de bi mala Mustafa re hevdîtinan dikin û rewşa Kurdistanê nîqaş dikin. گواستنەوەی مەلا مستەفا بۆ مۆسکۆ اجتماعیەن باش نەبوو بەڵام سیاسیەن زۆر باش بوو. مەلا مستەفا توانی نزیک بێتەوە لە مۆسکۆ لە سۆڤێت و خڕۆشۆفی بینی دووسێ جا خڕۆشۆفی بینی ئەوە زۆر شتێکی مهم بوو لەگەڵ میکۆیان شخصی میکۆیان کە سەرۆک وەزیری رووسیا بوو ئەرمەنی بوو زۆر لەگەڵ مەلا مستەفا دۆست بوو بەڵام مەلا مستەفا تەنها بوو. شورش 1958 û hatina Evdilkerîm Qasim bo serkirdeyatiya Iraqê riya mala Mustafa bo Iraqê û Kurdistanê vedike. Piştî levkirina li gel payebilindên Sovyetê sefera ku 1947 dest pê kirbû 11 sal paşê sala 1958 bi balafira ku diçe Kahîrê bidawî bû. شۆڕشی 1958 شۆڕشی عەبدولکەریم قاسم بوو چواردەی حەوت و یەکەم جار حکم عێراق دروست بوو لە دوای 2500 ساڵ. عەبدولکەریم پێویستی بە پشتگیری هەبوو هاریکاری هەبوو وەوا بیرە کردەوە کە مەلا مستەفا بتوانێت بێتەوە بۆ عێراق و بتوانێت کوردەکانی عێراق بە شێوەیەکە دروست بکەن و پشتگیری بکەن لە حکومەتی عەبدولکەریم قاسم. حکومەتی خڕۆشۆف داوای لە مەلا مستەفا کرد کە بڕاتەوە بۆ عێراق و پشتگیری بکە لە عەبدولکەریم قاسم. مەلا مستەفا شوتی ئەمە فرسەتێکی زۆر باشە بۆ ئێمە بڕێن بۆ خزمەتی عێراق بەڵام بە شەرتێکە کە عەبدولکەریم قاسم حقوقی کورد و مافی کورد بدە. ئەو بۆ عەبدولکەریم قاسمیش
باشکراوتی ئەم وڵاتە شەراکەتی کورد و عاربە مەلا مستەفا بە ڕێگەی قاهرە گەڕایەوە مەلا مستەفا تا ئیمڕۆ سیمبۆلی یەکگرتنی کوردە من وڵاتانی قەفقاسم بینی وڵاتانی ئاسیای ناوڕاستم بینی مەلا مستەفا بۆتە فاکتوری یەکگرتنی کوردەکان وەختی ناو مەلا مستەفا دێ ناوی کوردایەتی دێ ناوی ڕەهبەرایەتی دێ ناوی پۆلەتیک دێت ناوی ئێتاعەت دێت مەلا مستەفا دەورێکی زۆر زۆر گەورەی هەبوو تاکو ئێستا یەکێک لە سەبەبەکانی کە کوردی سۆڤێت دوا بە دوای کوردایەتی ئەڕۆن و کوردایەتیان بە قوتە لەبەرەوەی مەلا مستەفا ئەو ماوەی کە لێرە بۆ زۆر هەڵبیداوە لەگەڵیانە من خس پالاوانم بارزانی بارزانی تو آگیتی قماندار کردانی کردانی تو بگردی آزادار ملدی ملدی نبته به مراسم دو زیارتی زیارتی تو کردستان تت فرار مادلی نیارا نیارا مل رب گفو گرا روح استینه زلکارا 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 وعيد تولد في ميراني ميراني چمه خاصی وزرتا کردانی کردانی جاشو جاشا بگه دیلو پریشان پریشان ویدایی کا کرده سیر کردستان 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 تدن فرار مادل نیارا نیارا ملارا بگه فوگره روح استینه زلکارا 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 پشمیرانم بارزانی بارزانی تو مرخاصی جاشو جاشا نترسی نترسی نال کرد دنیا